Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Jumiunu Aba Paho, de Kopimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are down so, area, no Miunu, Apemu Kopim, Nomi and Sabrenos, Yebesan, so she had been Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Amos, Asante, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yeshra, away Yesudim, when Yamishra, Amen. Ebacho ye mompai na ye mfa nyankopon asem emre Isramo di kese Susan Dobelma send so be quantity say e dey ma basera don tanse ne fa ne mu fo assembla jai ete for commercial unsa dan akoma bia me nsi wasem so Kristo Yesu di mu amen amen ya the radiase last week na me wo inside na meetie and we say erade hye ne ho ani munyampa nene ye pese ye ne atiefo nyina eche nyankopon asem ye koso abo bia nka ye se ade nyina wie ye aben kwasem nokre na Yesu sai babiem na asem na dey broad pay attention na the wrath of God ye teach afa ho ana ya kasa so afa the ways of kings ho ana ya ka I know them say I saw them the city of hell but never say ye can asem na eto atiefo nyina trim na obi wo ho a ebi mu ne na mafiefiem keka nsem bi obi wa ya na opese o kire se o bo nyankopon ana se opese o kan asem bi ne to nyame trim yes na nyame efa opese o kan asem bi na e convince nyame yes e convince nyame na erade ani ba no so se bia asem na o ka kire no ana se di nyame ye no why mistake but it will never happen insisa insida de when ye better no ebia unze ebi nwota kan asem bi se nyankopon nti wasai se wajimi ana onim nyansa se ono abonipa na obechi wo masai wo mu at the same time enipa bebere be wo wiase nti be se mo kire se mo nim no kura kakra bi no sai nipa kakra bi we na awrade ebejon be na se ni wo no be wu ye na mfa so amaso ha masa ye be start free Bible nim from A to Z na the above from near check ye hu ni say de ya na ye kan wasem ebi esipen na se ebi nsi da sa na se sabere uwa adwuma bi ye fa won kwaje ho a wo bo homode na waje efri say de ba besi no no de enra enwumra na mewako ni makuhye na sofa bwaje ba me ho ofi akokere ba ne eta sore dan ho di nkomo na all kan di ya wonya ba hell masa this time on say di and aye continuous rather the boni pakoko or the boni pakoko say be ye ni pe ni be ba ye ho so na ye tumi asachara ba yesterday ni pamfa ba me say period of time be rather say don say nya prima the word mercy it will never work mehumobro ehumobro nya adwuma biem yes enso rade oya adoye enye ehumobro nya nkopon kwasempa ba e wo limit any baby e be kwa akoduru yes what the American e be kwa akoduru se nya kokoduru wi asam amen na yankin ka quotations bi ansa na maba asem no so me yi quotations 2 as 3 ansa na maba asem so wait yeni kan ko Job ye ko Job na ya ba Genesis kan Job chapter 4 verse 7 eno ni asema me di kan aka na yakọ ya asem Job chapter 4 verse 7 Job chapter 4 verse number 7 wase kai wana onye boni biala no wase ne pen when ana onye boni bia na wase ne pen 1 to aso ana ehe na wapepa atene for pen eye ne ma mienu yes when na onye boni bia na wase ne pen eye baako 2 ana ehe na wapepa atene for ehe fa ana awrade apepa atene for pen 2 na mi hu ni se wona wo fentama muyo na wo gu musuo no eno ara no wotwa yes eye 3 eye twa so asema me pen no na esa bra Genesis chapter 19
ode na botrema pa na muntie mi Genesis chapter 19 verse 19 Genesis chapter 19 verse 19 wasehwe wakwanya wanim adom na wama wadoye a wayemi aso se origime nkwa na so mintumi enwane nkwa beposo na bone no ametome na manwu hwe kroi na abense wodwane ko ho na so esua na menwane nkwa ho enso ana na mekra enyankwa na okache me se hwe metie wo ewo saa asem yi mu nso na mintumi ikro a wakan wasem yi yentadwane ko ho efise mintumi nyo hwe gise wakodu ho ansa eti no fre kro ni din se soa ase ne adeketwa na lot to do so ano na owia peye asase ne so na ewade to so fini oja free ewade enchen efri soro egu Sodom ni Gomora so na obutu nkro ne kanko no nyina ene wona watete kro no mu nyina ne de efri asase ne so yes na ne hwe na chi no dane nchirisi amen eno sa tu koteje be sa ba Genesis no so bi okay me ka asem bi a kire tiefuo nyina Bible say ebra esem yansa nko 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 6 yes verse number 1 down ko osi na yene ne bom ye adwuma no tumufo se munyi nyankopon adom kwa na yene a yene mu ye adwuma no ebom etumufo se munyi nyankopon adom kwa munya nyankopon adom ne kwa na okase afe okase na ebre esem na watie mu ebra esem na matie wo na metie wo na maboa wo hwe enane adom bre hwe enane adom ebre enane nkwaje da tu enane de nkwaje da ya wie wase enane adom mre yes enane nkwaje da e kire se the grace period a season no kwasem but salvation nkwaje a day seconds yeah seconds any abinya nkwaje say enemy preaching mama me sa so say me jai me bone me brother da me suba dada me jam eno ne ye a day enti adom ne de a period of time yes that is why I want rain season dry season yeah a season period of time that they are many pa yes say fan satira no ne adom mre any e salvation day nkwaje da ewom eno ne ye just a day nyankopon asamba okay afi ya bokoko afa bone awudo bebrebe ewu wiase especially churches ade ba kwa na ya me japan rich and say this time young guys ni ministers aban yes so mu ko radio so they preach about themselves makasa ho two they want to educate people say omu be so many people so omu nim de ana so mu so ewo ho yes three omu da o masafu edi two no ma da o man kasa hu edi what you the make ade ba ko masafu wo ye different say yes at the end me be some crop for say at the end of the day papa no mu complain no onye odidi atani ade so preaching we at the end of the day no okira timi twane efiri boni ma na wontimi otimi twane firi boni mu what I say yes otimi twane firi boni osem yes ebe sene ko han yeah otimi twane firi sum ebe han that is the gospel yes because Jesus came to salvage ba so be jenkwa oba so oba be hwanu wati de wayera yes enti after every preaching and answer message it can say okira bi nya bia enkwade yes what did I make awesome enti adom bire we mu no enum ne preaching enkwade de asam yes na yenti na me ko fafiri ano me see enya rade ya da last ko mu preaching te some boss asam so enya rade ya say the whole word onyani patria obese wiase I bet you and asma me kan o me ka free makumam enya wehuo mu na me kan say church be on this earth enya papa asum be on this earth enya papa aye kan wasam tro say wan nyani amfuru mu a obayira no man tell say nka say ebani nyini say be say tell say nti asole ba ko pa ena ye awurade betimi ahwe saa asore no nko a ana say ni po ten ba ko pa no ase wiase ni panyina wa be ka say bi ya wunfia bible wudi abrompo me ba bo so aba yes who say ni po no wunfia bible yeah
me tidama me kai sansam say Ewurade trosam no ebra edwamamo ebra samom ebra krono ebra wade mienu ebra using ebra breaching ebra eyelashes ebra family planning ebra awale mienu ebra divorce ebra condom ebra makeups ebra nails ebra mess sani mani na o say eye ni pass bebre adai and then we go away and then when they go heaven that is the secret. But I want to educate you about something. Yes. Sir, Sanya Marina, I am Pastor Rabbi on your day on bed. Question pa. I know Bushwa, there is no message. Pastor make information. Yes. Say the whole word. The guy said the whole word actually behind it. Now sorry about Kopene ya. And pass our church and say one call. One could change and go pass me and you're ready. I said, or best I should be on best. Question pa. Mama was okay. Bible say, Arabian Casa, I'm a papa in the Numatum. On the Numatum, I friend Noah. Yes. Noah was evangelist. No, what brother, or kind of go person. No, what or brother was it. No, what Osura Radi. No, what or ya the tenant. Bible see on your Radian Numatum. On your Radian Numatum, I was a pencil. Not here on your Radian Numatum. And I did the message every no was said. On my own team, on my pony, Afro Dunin, on my demu. Yes. Here a Robin Yadia or Bra, on Moko, no question pa. The chairman, baby. At the time, a Rabima, Noah, Aquanian, and what's running Yama on ye. Yes. Ocatan said, on preachy. According to biblical history, you see, preachy 120 days. Yes. Question pa. 120 days. Yes. Fucking Satana. Bani Bamfa. 120 years. When you made a castle, time who checking the descendants of Adam Crabby do know what time now. Any part new yasun. Maybe millions of people. Yeah. And to abort them one any pound fan. And about the man of Quantessa on one casa and Yabaka. Yes. No one from Yassi and more mienu and Quabakani. Now I'll be told you for 40 days. Yeah. Day and night. 40 days. No about them for 120 years in the palm. Yes. To know what time you do when I can say on any and any ma. Satan no harm. Same and a Jaffet. Yes. Now some crown money you know be as wire. Yeah. It same harm me Jaffet for me home. And no I near friend name. Yes. Of a car home. And Noah near Omar say no. Ne mommy answer almost so that's a queen. Yes. Oh, my mommy answer. I'm watching. I say 8 no. 8. What do you mean? 8. Yes. The whole world that time. Any person 8. Any part. Me see last week me tell them me guys of him you must see me. Any part 8. Ha me see Amra. So what do you catch him? Was see. And I do this on park confirm me. You probably bring your day now by hair. As soon can say, we didn't never before they walk Saturn more throw near mana. With this every second, any part, the big people who have uncountable. Uncountable. We pay people who go have uncountable. The same thing, Pastor Park, I can say. Time I didn't call heaven and hell. Then you put a pimp equal hell. Now by a say heaven 1,000 is to 1. Lazarus so confirmation. Yes. Lazarus biblical proof. Nigeria ni Lazarus no. Ono so say yes. Lazarus no cast day. Ono so the same thing. On my side confirmation. I'm born in probably. Yes. Pastor Bimbo or preaching by the makeups in mini skirt. And yet this time people want to they want their pastor to preach a message which will favor them. Person favor omo. Akọni Okroma na no so for you can answer me. Ni nature ni ya so no sawa na wa enti se se awo that we be one here the boss so e dey ade na obenya o say that kind of motive no was as from me say sure any
nipa bi odwene hunam adwene no nipa bi odwene hunam adwene no otese okodi a akukwa hwene no awo didi obora so but otire me ka because okodi odi na mo no but akukwa hwene no obedi do hefa obora so kwasem odi hunam twawadwe si fom muni dia ba wiase wo masa me say Lord in favor bia enya ne ya da no kwasem enya ne ya da say the whole world asumna tino yase nye enye yes enya yeah one film wa Lord fa ho debi enti nipa 8 eni o de mo mi check say nipa 1000 kwa na da me wo wiase a 1000 minus 8 yes yes 992 no 992 yes 1000 wo de yan check ni say 1000 nipa 1000 pe me wo wiase na say one kasa wo de wo wa de wo mi nkosua ma ko 1000 kosua ma ko 1000 na me ba me say ade no so na me to ade nya sika yes ba me ba me say nkosua ni nyina akoko bi ni akeka nkosua ni nyina ho ama me hwehwe mu 8 pe na me nyanti na ye de 2 ni nyina me ko sai no because easy nya ise she ti se ni pa 1000 ni 8 pa ko ti ni 8 ase wo mo ba me say Bible sa fe so ni sa eton eto ya ma ekata me poso Jesus emepo hey when I Aqua Mountains that only my mountains ni 10 Kilimanjaro ni afode to Bible say ekata emepo mepo ama akini peja ya kudu soro yes ansana ni su konya bipo bia ewaso akosi Bible sa fe Awurade ankasa hwe foma na sa ye ne ya enipa ne mmoa come Jesus the comes are ni person you see a place of torment enipa come Bible say afa Awurade enu ahwe if not to Saturday and night 40 days but we are seeing now full of water why the boss are pan nipa ni so na ton nyankopon na de bo why the boss are pan nyankopon na so na say ton no so na ma na nyankopon na won dey challenge Awurade to only di agro challenge Awurade enti won dey take 1000 sanko enti 1000 minus 8 yenya na 92 yes yes and tempo Bible say fe etowie ye no enti na be pon so a ansa na ntobwase Awurade na ma emfanama munim se nso no ntimi nye ntimi nye ntimi nye onu ankasa sa de manfreme mu odden ene pofa asase so ansa na nsuo ni sebe onu an asase sa na de my God odi a check Bible no o manfreme mu odden e pofa nsuo ni so ansa na nsuo ni sa se e kofom ene Noah esuma aneme first one abon ko ye ene obae second one was man and son of us buburo first second third last second one or the ahaban by third one or maybe yes no who's afraid the assassin so and we see from wonderful we see from nasa see now you d and 8 naka assembly riba they say the city of hell sakron president for ho ministers for ho so se ho ho ya tiam ya ukasa ya nje ho ya nyedwe wo ho go so wusu a buai na ka chame se ria aje wo se ria so won ente sa so ho na me so wa na ko je ho na no ya 70 president e wo ho ya mfa convert nante David ho de ha we ordinary person dani be yehu ohini awosu president awosu that day minim say na no what time je won penifo ye himfo ho bo mu nyina nsuo na anya dey asre ho erodi poli pakoko ka cho se kan firi sumu ba yasa ye nteki hwa o de mo yamra Bible no sa bo Capernaum obo Sidon yes obo Tiro obo Sodom and Gomorrah yeah metikani nyina tire bia na mentina hwie nyina Sanko Sodom and Gomorrah Bible say time Abraham enya call of God all free nina jabusuo mu and ofa Lot e kan ho ento mu na makonto mu kon entokwa bai Abraham enkoa ene Lot nkoa ntem and Abraham ka tene say eja mayemu ntete yes na mempesa ye nuanom yentambe ebe basa enti so afọ bonko ma befa nifa Bible say Lord share be hoye eno tusu ye yeah shamu tracy Bible na munim say the descendants of Cain
what Kenyan Akrana Lot what do you call it we domain no domain no also say me no domain back sa Kenan say na siri muni and at teach Sodom and Gomorrah next Korea no me kro already yes and say ho and a lot akokotana boni ti kuoni mama afedie na rodi ntimi ntena opodie si won no time nyina achi o mo de momia mo bomra enti one day Abraham to home who say 3 angels eba onu mo kasa o mo dwani diwie na abofo ne katom say ye wa asem je mbese di besi o no say so na kasa obi san say adai no say erade asoma mo Sodom and Gomorrah no me ho so me say ohuna mu nipa ho na erade se nko say kuro no say mi ranom ya tidi erade wa ye pen na me be se me busa se menyima monum adom dia mo ma men kasa kakra se mo kokro na me nipa 50 mo be se kuro na sa mo nsa no ano se se nipa atane for 50 yes. You will never destroy the city a nipa 50 I'm asking you as a pastor say church now down and do you have righteous people 50 more than 50 only be one now one guy so righteous life and do 50% sir see one question no 50%. So do that, you be saved because 50% pass mark. Yes. What do you mean? A pass mark. So what to me, you be saved. Or beside 50, or say, Massa, say you're calling you need 50, then say Sodom and Gomorrah. Now I need inside they are 50, so when yes. Or beside now, but you need 5. Afe no time ne ko no ka tsa Abraham ma me ko ya bra di na musa if you say rabe on say atrenefo any abonifo momu da ni bi sada on time onye bi da onye bi suda enti e ko so no Gomorrah kronim baba no se bro mu duru ho no ahoho no duru kronim na kronim fo asa di twi e ko so mpese omu no mu sada omu ni mu ma wo enti abofo no twen ya ma ade asan omuka tell Lord say Lord bra na omu how do omu pimpro no person mu buuram intabofo no so Lord mu no mu po omu makari na nifra yes a man telling na e bo mo ni fetro mu hu ade abiem yes no mo pempem no be free apono no ho ti Bible say ade ya ate no na abofo no ka tell Lord say Lord erade be say kro no yentam the whole Ghana erade be say kro no the whole was erade be say kro no ni pasai ena yeyi wo fi ya se omo maka mami musa say Sodom and Gomorrah mon ko check map na mo ho kroni kase yes Sodom and Gomorrah eso check Ghana yeah OFM ko Bible map na ko check Sodom and Gomorrah ya check here for compare to eso check Ghana Ghana your 10 regions me yes ndo kwasem eso check Ghana na the whole Ghana me se me ba be sana ni ma yi nipa Mako say 5. Hey. Ebre sem ne metie ne maboa wo. Ena na wa dom bre ne nkwaje da. Bible see oyi lot. Eno yi ne yire. Eno yi ne mama anu. Yes. Mewa virgin for no. Virgin for me no. But Bible say enkra na ye ka che omu say omu nkofro maseno. Yes. Emema o ma engage mu ba ba ware wo mu. Emra na ko mu no nka ho nko ba Bible say bra lot ko en e mrante ne say omu odi few yes sana bebre e yo ma twen say the second coming of Christ is a joke sana bebre atwen ye won e preaching te bi mu say omu mo nya bro mu kan kwaje asem omo podam omu ndo mu ye e ye bebre say agro nyeti e de ntine rade aboni wiase na oba be say wiase na edum so nam e maki down agudie ku may God show mercy on you this morning amen agro ne bidi say yes on ma ba bia enyo say bia no plus mititi wo asore say ye ga say hell mon go check the meaning of hell Bible needs you what do you call it the word hell yes Hades Hades and you what do you call it show Osu show Hades and ayatere hell Hades and so airfall sa show no oko
English words ni means grave. Grave. Yes. The word hell kini kanu asamado. No kwasem. O the one won tell say we afra me number betu ya. Yeah, ifre. Church Bible ni na baby use Hades. Baby use grave. Yes. Baby o use sower. Yeah. Anybody o use hell. Yeah. For the Bible na o kan asamado. No kwasem. Never. Yes. O kan asamado. Yeah. Enti bisa house edi ani asamado. That's the question. Asama womusu e Hades. Hades ni a grave. Enti da mo go check sa words ni na meaning. Say e ya de kro na say na de kro. Ni na mi ni asamado. Na bisa house asamado ye de yi. Yeah, ye de. Bible say adi sam kan say na asamado ani owu ebeyi na wo fu aye dey. Na watuwa tu get adi ni. Yes. Enti asamado ye de yi. That's one question. Woka se nipa wu a eno ano no da bia ni wo bia mo nipa akọ eno ye friend head mo da mo ntake fra me na busa me yanko sa was ni na do ba kam ya meaning Yes. meaning how meaning head is meaning Yeah. meaning show meaning Yes. any grave meaning na meaning the same thing na wa tire me asekere na ka tell me say da bia ni ho da bia ni wo nipa akọ Bible say bra obofo ndo no oma lot ene ne here ene ne ma enkuwa enkwa ne akofo mo beka ho huru say agoro bi no need mudi into man take it serious. Bible say afi lot ene ne yene ne ma free kuro mu all of a sudden mo tie say eja o de me enko kan kakra enima sama e ba wiase 19 yan start free time Abraham ko dina hweye ko start free 1924 so na Ewade to sofi ni ojafre Ewade nchen osurugu Sodom ni Gomorrah ko suru kakra start free 21 verse 21 so na okache no say metie wo saa asemi yo so me wi mutu kro a waka ho asemi ko yentam dwa ne ko ho every say me wi ntumi nya we di say wo ko duru ho ansa enti no fe ko ni di say so a asie ne say adeketwa na lot to do so wa no ana owie pay afen ha bi Ewade be 24 na Ewade to sofi ni ojafre Ewade to ade ba de oja ani sofi free Ewade nchen soro egu Sodom ni Gomorrah so every Ewade nchen eja to se nsuo first one dey to se nsuo and second one was efiri sura to se dey eja and suffering to se tani suffering eja to aso wose na obutu nkro no ka nkro ni nyina ene won na wotete nkro no mu nyina ni that time manum sam na enkora wo mana na nkora won bi na mpanifo wo mana so na ngokrafo wo mana so won bi anyasafo atirifo so empasafo ahemfo asofo won apemfo omuso ka ho Bible say da no wona wo fa furo nie wona wo fa furo Ewade nyamobu that day apemfo ho eso ba dia sra ho mo masa Jenkins no hey ade na wo ye enya na wo so osofu enyo di so pro asemu o krokro mo akọ he enkwa wo mo day one ne bi wo kro ni bi wo de no wo fa wo so ne bi wo o tiem wo so wo jato ene sofre ede to so mani was verse 26 was na yire hwe na ti afi lot yire hwe na ti na odane ntirisi na Abraham tu ahima akọ de ogina Ewade anim no ho Jesus Bible say Abraham sorry yan ena ko gina kanko ni baby woten no tu na mi hwe Sodom and Gomorrah ejako wo say na odane na ni etere Sodom ni Gomorrah ene kanko no asase nyina na ohwe na asase no usue furo sefon no mu Jesus no Nyankopon sai kanko ni nkro no Wasabna sorry ya no kohwe na edie no hu osu wo se enipa yes eni kro no asia ma na dante se die fumo mu sie say ya beto pano a say ya na edi janu guma mani na ye ko na obi a hitne from Bible say afi Abraham to nani no o se kro no entutu ni wisie ne e bon te sa fu no mu die afi Abraham jira na ho buso enipa na asisa no bra ebire so na matie na maboa wo
ɛyɛn no adombrɛ ɛyɛn no nkwagye da ebi kyerɛkyerɛ sa wɔ ne gya yɛyɛ ebi kyerɛkyerɛ sa wɔ ne mmienu yɛ mfani agro ace Abraham tu n'ani no afei wɔhwɛ ɔsi kais efi mu ɛkɔmi nfɛ Awurade ni agoro mi suru Awurade enti sɛ nyɛ Awurade yɛ sɛ Sodom and Gomorrah oyi nipa sɛ 4 anasɛ 5 na sɛ Noah time oyi nipa 8 na sɛ ababa duru yɛn so a yɛyɛ deɛ no ha mɛsi saa sɛ wɔde bi ameka sɛ Awurade fɛɛfɛ yɛyɛ generation wei na n'anum asɛm a wɔka anam dia ɛna Awurade bɛkɔ kɔkɔmpɛsɛti Sodom and Gomorrah foɔ nokwasɛm paa o ti da meka efisɛ Bible sɛ ɔma awadeɛ ɔgye awadeɛ yes mewa ɔware ɔtɔn ɛgya bie sa kɔtɛ sɛ mami Luke chapter 17 ɛkyerɛ sɛ deɛ yɛ yɛnkɔ verse 26 wɔsi Noah ne Lot na ne ho fa to ho ɛwɔ Yesu na mu baayɛ saa asɛm a meka sɛ pirikyi mi pirikyi Yesu bɛyɛ dɛ obi pirikyi yes Yesu bɛ maa saa message wei the same message Bible sɛ Noah ɛne Lot ɛna ne ho fa to ɛna ne ho deɛ ɛmfa to ɛgya kɔma mi na sɛ deɛ yɛ Noah nanim no na sɛ deɛ yɛ Noah nanim ɛyɛ dɛn Noah nanim ɛyɛ dɛn the whole Ghana the whole boss ni ibusa sɛ Noah nanim ɛyɛ dɛn sɛdeɛ Noah nanu yee sana Yesu ma yɛ no so o saa na ɛbɛyɛ ɛnu nti onie sakyera wadi o na ɛri nkyɛ bi o na Yesu bɛba enti onie sakyera wadi o na ɛri nkyɛ bi mo na Yesu bɛba Bible say that time Lot etimi kɔ paakyɛw ɛma ne nsɛm bomu sɛ wodi agorɔ ti fɛw ha dabi ameka sɛ saa nkurɔfoɔ no ho gyina ɔma Gentiles yɛyɛ grace period a yɛnya no nkankwa ne nka ho nokwasɛm ɔte da meka no yɛba ma Lot ɛne ne yere ne ne mma ba momo deɛ awɔdeɛ na mokɔpɛ wɔ fie hɔ ɛne yɛpiri yɛ mam sɛ momɛka ho bi enti ano ne yɛ ntantas yɛnkwa ne nka yɛnka ho nokwasɛm ba obi na apiri di ama yɛ obi na aduane no wani ɛna mo yɛ nyamu kyɛfa ba di agorɔ yɛ tuoku this time afa aka some few years na Yesu di aba few minutes few seconds afa na mo di agorɔ you don't know ɛda kan ma ne wɔsi na sɛ deɛ yɛ Noah nanim sɛ deɛ Noah nanim saa sɛ bɛ onipa ba ne saa bɛ onipa ba ne ɛwi first one wɔyɛ dɛ odidi yɛyɛ time yɛ bɛ sɛ yɛ didi na yɛ nudi edidi enti ɔba so ɔtɛ sɛ da nkurɔfoɔ no mu nipa na so mu nyɛ nipa mu yɛ nipa ready sɛ timote yes odidi wɔnom yi yɛ noma na yɛ nom yes yɛnom oh yɛ noma na asɛ yɛ nom yes yɛnom enti wo sɔre a deɛ ɔbɛdi deɛ ɔbɛsɛ ɛno na wotwe ho odidi yɛ nom ɛda to aso wɔsi wɔ ma awadeɛ afɛ wɔyɛ dɛn ma awadeɛ sɛ adeɛ kye na wosi lɔɔre kwan so akyina sɛ wadi mɛkɔ bi wosi wosi kwan so a ɛnneɛma mmienu pɛ na ahu Saturday ɛyɛ deɛ wadi ne deɛ ɛyie wadi ne ɛyie nkoa na wohu awade no mo wɔre no so guaa na egu ɛna kurom akora na ne bɔ deɛ mbɛte ase kurom a nkɔfoɔ yere mu ɛno deɛ ɛma ɔmo wɔre wɔ kurom ɔmo sa atwe mpena ɔbaa bi a wɔyɛ atwe mpena wadwe asɛ wadwumi bɛma bi asoso a wofo ɔbɛyere wotu ne wɔ woyɛ kwasea woyɛ ɔhene woyɛ president wadwumi Bible sɛ deɛ ɔfa ɔbɛyere no ɔne ti woyɛ gyinifoɔ mu gyinifoɔ kyɛ wɔyɛ ne hɔ obɛyere deɛ wankɔfa ne saa mana anyɛ dɛ Bible sɛ saa nipa no ɔne ti yes woyɛ nipa pom nipa gyingyan ɔne ti Bible sɛ Abraham ɛkɔ Egypt a ɔhene no kɔfa ne yere no Bible sɛ anadwo no ɛwɔde kɔka kyɛn sɛ wonim na no aberanteɛ no ne yere no da mɛku yes ɛnti bio no bi yere bɛda deɛ Awurade wɔnkom wansakyerɛ a go to hell moyɛ nkwasiafoɔ paa nane twatwa boka nokwasɛm obi abɔ ne saa sɛm na sɔfo waka wo so wɔdi atam yɛ atamdie wei no kora paa na ware ayɛ ne yere no ho adeɛ ɛma no babiri ɔhɔ paa wɔne bie ade sɛ deɛ nneɛma ware na apɛ sɛ wosafo no wonyini wagyini wahene a wɔwo tia konoma tutuntuma agu so a wode obi yere wonyini wagyini ɔhene tie ne yie kwasɛ sɛm kwa
ada kan ni ngo wale yire no ma wade de kosi da da kan mu ano ma de awade for say pai afasia pra de wa de wada enti say me so wo fo be ni waju wo fo be da waju wonyimi wo fo be waju ni jima ande no kwe wo be jama hu ya na so wo kan ya ni twa wo ka wan satena ko bi sam jim amen ada kan me su ni bai shafia bravo fro wasi odidi wono moyi wo wale yire no wale sire no na o ma wade de kosi da wade kosi sa da no wase na da kan mu da no wase na da kan mu na esu ni bai afa su ni bai be se wonyina so ye lot na mu sa ye lot na mu odidi wono moyi otoy ehai na to adan na da lot se odiai ototo adan na da lot free Sodom koye no and we done so free so to eti da erode me yi na plane no ne phone right channel yes and then erode phone plane for asasuwe so no bible so the sum kabi e be katene ni yes no na ta ni be bomu dem yes na ni asoko na watra na konya so na temu anta so ne phone o si ade yo na sa do no obebu atenten ne be so de wa fe no afa ni so bi do bro no na ni bro no o twa bro no de ne pele film no so sa de ni free from ho a eja to from where ya etu ye wia mebra de so ansatira so ansatira wo ye ntata mebra de so ansatira wo ye wia mebra de ntu twaja to ma onfa ho se mi pie na me dan de hie me ye firi mo wia eja to dan ma me fa ho ti ba so ye lot mu firi wia ye afu toja yes egu fa yi wonyina enti ba de ba fa le de afiri bu ase se de ho abu ase erode nya tiri ni ba ko pa anya ne yaso be sebo asem erade mfawo entu do osofo katro se ye timi pro se o church for kwa ne mo ya tete kwa ye se nyawuti anyi so mo de entu ti woni achi entu ye timia ye damase that day ni ye behu go to the bible and check it yes mese sofo bie no wa so no wasase we so bie ni bi because wa asori ye wa wo dia no unwa content na obia dabi so we preacher otumi kasa me kura na mjira me kasa se manya de ntena me da nese obia no wa asori efisi na ye adwuma kwatere papari yes sa papa no oni bebu ye bebu contact kwasempa obia no bu ni nyuma ho contact mako enterade no fone de afiri mu ase or family dey fi kumase or fa firi nyam ya no so fa firi mu ya yes ya kan obe toja yes obe toja eminda a place of torment, a place of no mercy, a place of no begging, a place of sorrow, pain and tears, my God. Jesus Christ. Not one of them. Would you any question you can call and ask us, sir? Sasama ya kan ya boa e no kre to do ya moa ya no kre ana ko uya tama ya ko divine revelation inside to no titi nsami a day nsam na ban say no kra na say no kra anya de saimo e lo de message awo akonya wo e ye bra wuti yanko pasam yes anu de bone na te say den kra unya ma ya no na Paul kan say e bra sem e no be boa and what if yes adumre yimu na betumi anya nkwaje basa period of time no adombre me enya kopim asa no mobo ni hobio ya nyankwaje woduma biem that time you answer because Ebenezer okọ health esie ya obi wonwo obu nsem dem bia okasa on sata na ajo ba yede ba satira skani ni kura kan bi look babu skani ni ka say eja mesrew mama kwanya na mi ko piriti and na games ka for why na evangelism obi ani ho sa na so le kura kwa wonye de onko because ya ewo woni de o se ya man kwan na fe de o ka na so le evangelism ni sika wonti o businessman onko bi da bo ko wa ya de o se ya man kwan no mere wiase me preach enana wa dombre enana won kwaje da Yesu babiem yes Yesu babiem Yesu babiem yes Yesu ba OFM Obi sofo wa ko ya asole wo Methodist Kumasi kro bako o mi invite man me program o ko church kakra kai da hon
obeda anaju ohu ye na the whole church so for no hwefo no nko a na candle esine ho ba akusini nkyanya as for light mo samoti ase yes the whole church in na ye dark man no nko a na candle sine ho ena wura church so hu man na utu so ye humble pre no ho ase utu so fia wade ankasa ono nko a na candle sine ho ena boys bi ye krokoko ena mo ne nam Ghana ha ena bia Bible schools okot flo ena mo de oyuguku nkrofo so ti so enti na so for ka so no de ho ni school na wate no on ka so wo be so so fu abi Bible no se bra me yansia wo wia wa bra bon fo me di so so no on fo yi obi atiri so onye ordination yes ordination no ni ordination nipa yes nye nipa na ordination nipa muni nam Ghana nam tom preaching any sikajijia good mun tedi aba se so obi asiso a opese ene ya o te se nipa o si mu be tete yes person what did obi e pedi obi e pa hoto obi e pa kanada obi e pesika obi e pa so no se ka so may God show mercy amen edama me fama nsi yes cause show mercy on us you nim ye bentia sake nim ani ate de ba kebe so ya kwan yi kebe so ya bra boye kebe so ya nante bi say na ye na bone no kwasem ada fancy amen ebade hu ye mobo amen na yen kai ensema ba nyina yen kai so wose na ya domre yes na yen kwaje da kwasem eti no wotima wa woteme ne no empiri mo ko ma ne if say enkwaje da so ho etwan yes entwam so long so ebade betew yes Sabro was if the people have called by my name will humble themselves, I'll come and heal their land. yes If only you humble yourself, Uncle Freddy now for the jai. yes ni ya So now confess about the betew Bosom sina kon jai. ni jai A drone to the jai. jai A master ni jai. Kono ni jai. Preaching ni jai. Everybody ni jai. And some ni jai. You be saved. amen May God bless you. amen amen amen